Ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. Ni umwanya w'amakuru. Amwe mu yo tugiye kugarukaho niyo yaya ngaya. Mu karere ka Musanze yatawe muri yombi nyuma y'uko akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo gusambanyiriza umwana mu bwiherero bwa kiliziya. Ni mu gihe cy'amatora abapolisi barenga igihumbi bazifashishwa mu gucunga umutekano muri aya matora ateganyijwe mu kwezi gutaha kwa karindwi. Mu yandi makuru, RIB na polisi basabye abatunze imbunda binyuranyije n'amategeko kuzitanga mu maguru mashya. Turaza kwerekeza imahanga aho mu gihugu cya Isiraheli intambara yongeye kubura, ariko muri iki gihugu impuruza ni nyinshi ku bana 50,000 bo muri Gaza benda kwicwa n'imirire mibi kubera kugirwaho ingaruka n'ibibazo by'intambara byabaye muri Isiraheli. Tanzania yaciye ikoreshwa ry'amadolari imbere mu gihugu. Kimwe n'andi makuru tutakubwiye turaza kuyagarukaho ku buryo burambuye. Mwibutse ko ni amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha igitekerezo ndetse kandi ukibuka gukanda subscribe ugafungura na notification. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, ndaje mu kanya ku makuru yacu mu buryo burambuye. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru tugiye guhera mu karere ka Musanze, aho Musanze nyine umugabo yatawe muri yombi akekwaho gusambanyiriza umwana mu bwiherero bwa kiliziya. Umugabo w'imyaka 36 wo mu kagari ka Menge, umurenge wa Muhoza, mu karere ka Musanze yatawe muri yombi akekwaho gusambanyiriza umwana w'umukobwa w'imyaka 15 mu bwiherero bwa paruwasi Katedrale ya Ruhengeri. Amakuru y'ifatwa ry'uyu mugabo yamenyekanye mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 16 Kamena 2024 ahagana saa 12 ubwo abakristo bari bagiye mu misa ya mbere bumvaga uyu mwana w'umukobwa asakuza, bakaza kumutabara bagasanga ari gusambanywa. Bivuga kandi ko ubwo uwo mwana w'umukobwa wari wagiye gusenga yajyaga kwiherera, yahasanze uyu mugabo wari uri kuvugira kuri telefone igendanwa, we akajya kwiherera, uyu mugabo akamusangamo ariho yamufatiye ku ngufu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Jean Bosco Mwiseneza yemeje aya makuru avuga ko ukekwaho iki cyaha yafashwe agahita ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho yagize ati: yego, uyu musore akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15 ndetse kandi ukekwa afungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza, ari gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ingingo y'136 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko iyo umuntu mukuru asambanyije umwana akabihanwa n'urukiko anishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje 14 bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Ngahe nguko ni mu karere ka Musanze, aho nyine uyu mugabo yamaze kuba ashyikirizwa inzego z'umutekano, by'umwihariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Reka aya makuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abapolisi barenga igihumbi bazifashishwa mu gucunga umutekano mu matora. Polisi y'igihugu yatangaje ko umutekano mu gihe cy'amatora uzaba ucunzwe neza, yaba ku ruhande rw'abakandida n'aho baziyamamariza hose, bigizwemo uruhare n'abapolisi barenga igihumbi batojwe by'umwihariko kurinda umutekano mu gihe cy'amatora. Kuva tariki ya 22 Kamena kugeza kwa 13 Nyakanga 2024 hazatangira ibikorwa byo kwiyamamaza, aho abakandida bazajya mu bice bagennye gusobanurira abanyarwanda imigabo n'imigambi yabo. Ibi bikorwa bihuriramo abantu benshi. Polisi y'u Rwanda ikagira inshingano zo kuharindira umutekano mu buryo bwihariye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Boniface Rutikanga yabwiye RBA ko mu matora umutekano uzaba ucunzwe neza cyane, ko n'abapolisi bateguwe. Ati: hari abapolisi barenga igihumbi bateguwe barigishwa ku gucunga umutekano by'umwihariko mu gihe cy'amatora, bagize icyo kubyigaho, baratozwa ndetse kandi barasoza, tugera n'igihe abayobozi bakuru barabaganiriza, harimo na komisiyo y'amatora. Mu bikorwa byo gucunga umutekano mu bihe by'amatora, polisi igera imbere kandi igacungira umutekano aho abakandida bakorera ibikorwa byabo hose hatandukanye.
Uyu kandi yavuze ko bitemewe ko umuntu avuga ko adakeneye gucungirwa umutekano kuko biri mu nshingano za polisi y'u Rwanda. Ubwo yagarukaga ku kuba nyine hari abakandida batakemera gucungirwa umutekano. Mu bindi bishoboka harimo no kuba umukandida yemerewe guhitamo undi muntu umucungira umutekano mu buryo bwihariye uvuye mu bigo bishinzwe gucunga umutekano, ariko nabwo akamenyesha polisi y'u Rwanda. Abakandida bemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe muri Nyakanga 2024 harimo perezida usanzwe nyine ari perezida Paul Kagame watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ariryo nyine Democratic Green Party Rwanda, ndetse na Mpayimana Philippe wiyamamaje nk'umukandida wigenga. Rutikanga yavuze ko abazaba bari kwiyamamaza bagomba gukomeza kubahiriza amategeko y'umuhanda kuko amakosa bazakora atazahanagurwa nuko bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ibi byose ni ibyatangajwe by'umwihariko nyine mu bijyanye n'amatora. Amatora nyine nk'uko nabikubwiye ateganyijwe mu kwezi gutaha kwa karindwi uyu mwaka wa 2024, ni ukuvuga ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Amatora rwose agomba kuba yamaze kuba arangira. Mu makuru n'ubundi afite aho ahuriye n'umutekano, RIB na polisi basabye abatunze imbunda binyuranyije n'amategeko kuzitanga mu maguru mashya. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rufatanyije na polisi rwasabye abafite intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuzishyikiriza polisi y'u Rwanda kuri sitasiyo zayo zibegereye mu maguru mashya kuko uzazifatanwa azahanwa n'amategeko. Ubu butumwa abavugizi b'inzego zombi babutangiye mu kiganiro dusangira ijambo cyatambutse kuri televiziyo y'u Rwanda. Hashize iminsi kandi mu bice bitandukanye by'u Rwanda haboneka intwaro za kera, zimwe ziboneka hari ibikorwa nk'ubuhinzi, ahantu hari ibikorwa nk'ubuhinzi n'ubwubatsi biri gukorwa, izindi zigafatanwa abantu bazitunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko ubu mu Rwanda hari amahoro, bityo umuntu adakwiye kumva ko atekanye ari uko atunze imbunda. Ati turi mu gihe kiruta kure cyane icyo twabayemo. Burya rero iyo abantu bahinduka, duhinduka no mu mitekerereze. Imitekerereze ya kera ntaho ihuriye n'iy'ubu. Ngira ngo n'uwo babibwira ntabyemere, yabyibonera ku maso. Ubu ni n'uburyo bwo kubatera akanyabugabo, kubabwira tuti burya nubwo cya gihe wibagiwe wikwikururira ingorane, zana izo mbunda, zana ibikorwa byawe utunze bitemewe, izo mbunda ntizemewe. Inzego z'umutekano zikomeje kuba zibwira abaturage gukomeza nyine kwirinda gufatanwa ibi bikoresho, by'umwihariko rwose aho nko mu karere ka Musanze mu minsi ishize hasanzwe imbunda bikekwa ko ari umuntu wari wamaze kumenya ko aramutse ayifatanywe yabihanirwa bikomeye, ahitamo kuyirambika aho kugira ngo izatorwe n'abandi.